Mame ma akwaba emfa umbra Ghana nsem TVGH so wofre me adwowa search ni. Ya kan ko si se Bawumia kra ye NDC ni so wate no nso. Enye wanwa. Sa de tri ya na Bawumia ye NDC na enye wanwa. Enye wanwa. Ayan people yen hwa de yo. Sa Dr. Bawumia enedie. Yeso ye NDC ni. Mekra de meti ye yeso obi se ye yi obi scarf bi party for obi scarf and obi chichi MPP scarf. How? She open bibia. Men go nua ho fi. Men say wo nua din. Men koye bibi so twe rade fa no kredi wenim fa wasem to erade enim no ho mobo a ono so we hraw. Benya say wo pe bibia wo de efi ne kogu wonyanko ho. Ya ton Dr. Bawumia dada. Yenim ade a ye ton ye wogidie wonimu. Ena senya ye ma mekan ye. Enye ono a we di kan a wako election on we need o. Oko election a odi nkugo ene nche se wontumi nya bio. Ya manyo sem wa bakosem. No kremi no na ewum. Ne edi kan. Ene se oko election first one a wonya. Na ne hyemin crime ene se woko bio a wo benya. Woko bio a wo benya. Senya yempenyimfo ni nyina omukọ fesa momwenya omusan ko obi omunyaye sa na se tumi pa na yepedia yemfa Dr. Mahmoud Bawumia nko bio na nko bje tumi na mfa maye na Kenya Japan sofo no that be Kenya Japan this is why you sofo onte former MP e was sorry ni leader ewo man no ha emre bia atwam koso na sebe mpredua san kwasiafo na som nyame. We have the videos okoka yesenya church na no attack by some individuals no ani be na no wodi hu adebonyefo ewo esom no ne wa ensa nyina ngu so yankopon me I'm a Christian meba obia ne faith. Yes, say eyo say enyo nyeje ena ebebu aten ana meboa because only one person ena dakro bebu ye nyina aten utu ani so asofo so okroma saa every weekend na no de wo se asofo nyina mehira wo na ka se Nyankopon saa no obo game Nyankopon onye MPP ni o ensem a waka ne kroma obey neutral ensem a waka ne kroma papa penny mutimi tena fidie so na oba ne pieto say that videos no me bia me se fem I am saying so because emebunu na ye ba no ye nim de wo ye nim ochena me hwe ne video bi enche na no ada ye se onya president o so no the track of the president ye den ene o so pe president adi say nipa ti mesesa techreman pro so any opportunity you get kasaye any opportunity you get kasaye and the fact that me ba be enyuma me ba be masa o me dada obi a okroma o party for na edi wachi ada bia o brag no ndoro se na wa mo adwuma sen and the MPP for the nobody am be cancel ye be bo apawa yes ye be cancel me na me ka kira apawa no me obi a otia me som me ni wani nhia da me ye Kristoni mapa se Nyankopon na nya mpa me ne de mi wom obi ye Muslimi ni a oye ne den de ogidi no so betna ase attacking a religion. I will never side with you because I thought that you see under President Akufo-Addo the way na pressure kra wo krom ha no na take solace in the Bible any asofo wo na no timi kasa se nkuran ewi e na nkuran hyesem kra asofo e kan musuro me ko ko kan bo ahwe ne ya papa e be chewawe o refiso devotee show. There was a program on the TV no na they attack asofo nko okay. Yes, at the time, no say a cleansing. Until no nya vision. And I buy a government project. President Akufo-Addo na man is ejuma no. Say the unscrupulous ones in a woman no. When you are moving on the man. Obi, me dey make kan say dey tie o. Enti ye twen no maka ono ye bebo power. Say you say e okrum. Most recordings they move. Yeah, we be yeah, bebo. If my gun is can be sisa so na ma no. Asembusa. Wasi usu.
na sa wode oman Ghana sika ana esi dan de ma wode a me catch your plane say said you say obi abu oman kwase a e wo bra wonu obi a obi amfa obi a sika no sa sika na wasem na wo ka no say John Dramani Mahama e ma 1 bag of cement po sa fire was so dan na e ye oman ni sika sa sika 1 bag of cement sika wo de ma wo no e wo say osoro gada extract so dan no dwiri ni na egu na so dan uwi a esan boka ejase jakro ejentom na enhye se de be ya se de wo si obi odifo be ye be se ne nkom ne ye hye sika ni nda no usu wi so dan na ejentom na enhye na sika no so a emfiri wu honom na free individual bi ho anase o man ni sika ana wo de yes ha so dan enhye se ye wa sika dia e de entrance na mum se ye wa sika ana wo de yes odi usu de yes so dan dia enhye ejentom na enhye se unam kwamboni bi so ebu nkrofo wa so dem ho atonto oil ne ayi ama won ade enada ne atro ada won ana David Ishira ana Paul Ishira ana mebom beti from oil mu se na nya Ishira you are blessed no for sa kwamboni ni bi so agi obi ho sika because politicians ne mo ya conforce politicians nemo wo de officer wo se wo de nyame na afra wonti wo be ka wo egum se obi politician bi awia de wo se na no ya ana Kennedy be ka say I amanfo wi sika omo yiko cantonment or this adam se or this is hu no na me say definitely I want to ken kwasem because one day before say Kennedy be ka sem bia odi kan ne di nkomo ana waka de besi na ene de party mu na ma wo say ne Samson one odo wi apia monten say se mati bia ma hes me hu bo ha sans. So but we lost election with a figure margin of be about 1.7. Fancy says the gung for no kura nyina ekokoto sa aba no edema Dr. Ay3ka Bawumia yes nanka deficit of say get the win election na so enye sa so na yeden etie ya na mean time tribal politics because ya na me believe in the competency than tribal me meti hamizungu ametimu my NDC pen former NDC chairman no me hwe say mi razungu na me hwe se majority no NDC fo aya na me ra eho ne say as NDC fo no brebi o mo de hye yetirim say yedie ana wo hia normal patch testimony entima amanyo se mpuntu okura no otimu a onwene se amanyo ko na woto abadema no eso nya mpuntu ofrim but omoto abasa NDC na hwe mutim sa eteki MPP ana MPP ba power ye nhihye ya nhihye no cover obiama ene anibia bazongo se ampasa yeto aba de pempuntu entina enne pressure aba NDC force no wohene ba amanfo bi dinam kase zongufo ento aba Dr. Branchampon eka bi Dr. Yewura Trinidad Japan enso eka sa asemi bi sa asem no mo kan nyina no yesan ba ba ye primaries moso mo kogina sirima mo sisirimfo anto aba anfa ama Dr. Ay3ka Bawumia ye hwe election ayekoya na say primaries ayekoya before general election no asen Central Kennedy eye ni krum no percentage say no nya no ho oba northern region so a percentage sen na Dr. Ay3ka Bawumia eden enya no ho ana oba we ni primaries nso ansane watimi aba be flag bearer aba be dia ko general election sanke to aba nanke krom ne edi base to aba dia na sanka central region hon ma Kennedy anase eastern region hon ma ya na man for the kano sanko mumu Kennedy ni kasa na nko approve a kire yen say wo ya central ni ntin central region for to aba man 95 to 100% e ma ni nyane o primary break and so wa nwene ho say so free central no central for man da maximum vote no even central crime say I remember say Bawumia kra biti no ho but no fufo na wo blame ye no no fufo no enso prove say ampa mo kasa mo de na brain a Bawumia northern region vote wo nya no no president bia enya bi da na me se me mfa sa de nto aba ba na me ka che zongoni anasem ni bia say nanka ye decide say ye be traba e wo election ayekwim ne mo kede Japan adidi zongofo ni siremfo nyina atem say ye de munua ne brem man to aba ama no
Yes, kwasi aso na nyeden. Ensisa na adwene. Enti me crusade a me champions is here and say Sebe me kazongo asem obi atemase because me na me found the leader of Zongo for change. Mano edru dwom kesepa o Zongo communities. Enti nanka me nye traba. Nemum kredi kire me say se ye de unua brew. Say ye de ne ba to abama no a. Na say say wo to abama na say Kennedy no kwa ne we no na onhwehwe any vote emfiri Zongo for ho. Because o hwe Zongo vote ya free Zongo for dia enko gina sem enko kase esiremfo kura no ayede ne be kura man to aba ama no. Yes, we don't expect say cannot na bi kura be to aba ama wo Kennedy ni bi. Yes, say ko premier san akosirim. Na nya bi yes akosirim na premier say ayekwi. Yes akọ na say yekoto aba na say Bawumia anya ne say onya. Wo be san betima akira be san ayeden. E de adidi natem. Did America akira wo nyina say kwasia na nsesa na adwene asemu a Kennedy ne Brown mo gina ho mo de traba air police say de Bawumia ba wanto aba amaye no ya da o mase o ma kire nyansa efi enere kro mo beto ama no ye beto ama no amane na o mo hwehwe afri Bawumia ho no ne mo ye koto wie na se obi konya 0 wo kwa mo nko blemu say Aden na wo ye den onya 0 because una wo kire ye nse mo nua no nti no nti anya den yanto ma no wo wie na wo di gu ya nimtia di atem say kwasiafo se bi say ya anto ama no enti na me I don't expect say omumu bi se omunya bi na nya ya dwene no no ne mo na ye to aba wie ye no omugu ya nimtia kire ye nse say ye kura no ye no ye ho ye mpa ne ye nyo opportunity enti say ne ye ntimi utilize na be wie na dia nyame ma ye nkwane ho ne ye ti ase a Dr. Laji Mahmoud Bawumia esen ba biem ne de afutuo bi o mo de ma ye bia no ya fa ye beto amano amana ba be ye candidate ye wia general election nso ba bia yesin to koye ukoto abasiremfo mienu do mama esiremni Dr. Laji Mahmoud Bawumia esiremni anti siremfo mienu pie wo siremu a Dr. Laji Mahmoud Bawumia kra na ya de ukọ election 8 years apathy achew $1 to CD ujina so to nyema yesi nyema no kra to ma no yasan tumo ni yasan age afro asan age scan bi adan aka ho bi now 8 years so achew nipa no amusan de ne bai na o yesiremni no wasan ne siremni ni nwa siremni na yasan akọ election ntina ye bia odo ne mieni ne de e wo homo mo ne mum ne watena aban no mu acha no ho afu ni nipa no siremfo ne be consider ono more than the wo mu dada no entinye Bawumia na wo ye how masiremfo I am telling you ne ye to abawie ya NDC batena so no. Let it make sense. Seriously, let it make sense. MP before ni na apeme. Ghana for su second de Japan mayor president. Ena papa na oye okokroko ogbentigbe kabi. The man himself, the boss man, is afraid to leave the party to become his boss man. Because he ain't shit. Uyi Kennedy Japan sika, he ain't shit. Because they say, Nekasa na mayo se nyansa o medekasa. Now na yati ase the entire parliament na on kasa. Onimu nyansa. Ni sika na ama no kwabenyam. Me catch them on ne. And I don't give a fuck. I've told you people already. And this show is not for the weak minds. Meant na hono bi mesay MPP because ono be so no edi ame wa bodam. Mesi afa na yati ase de ntia Kennedy Japan call parliament na won kasa. Enye ni sika na ko wonye wo bia. Adentia. 1 oye bayifo. Aden oye bayifo. Bayifo there be oye bayment oye bayibronsam. Aden no oye bayibronsam. Oye bayibronsam because Alexander Benya 10 million. Felix Benya 5 million. Kennedy Japan Benya 25 million. Still Kennedy Japan say yedi biya jano. Bayi. Oko spirit mu a asofo na mo we ni no. Bayi ni nso ade. Bayi de ade bayi ni bia na ni nso. Bayi, unse bayi ya de tantan. Especially Ghana for bayi na ya de tantan. Na nke ye den Felix nya 5, Alex nya 10, unya den unya 25 nko a still usi yedi eja nti ede na yemfa ma wo yam se nanka Kennedy Japan person na ado de ma baki
And now Bawumia also they had just Samira can ho na nkomu rotate shift. Now odi omo so no who so okay they said you are not the man where the odia. Some kwasi assembly like how? How do we sit and supervise this stupidity happening to our party? Edi anamoyo. Mimi too. I'm a very principled person. Semen supporto, I mean supporto. That is who I am. I hope the money many Alan name hopes in KCC here. I think I've said it here several times. Men supporto, I mean supporto. Men supporto, so I mean supporto. That is the type of person I am. What Kennedy Japan seeks to do is to destroy this party and make it less attractive. That is all. And today be a conqueror for Tibum. There be a Kennedy Japan will be up for Kennedy Japan BB. Party I owe me Kennedy Japan, there be a and no be a me say, and no be a kobu way, and no be a koye say, and no be a koye na way. Just say every you cannot be Samia Uku. Samia Uku. Even Anabi and the other boys. Ebra no mo shawa no munya baby answer den see you know. What is that Kennedy Japan? Ebe attack your mother. You go there and praise them.